ubuhinga bugeze kure cyane. Amahoro ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana kuri Idagadure TV. Rero nkuko mubibona uno munsi muri Idagadure TV tukaba dufise abashitsi hano nkuko mubibona, ariko imbere ko tutangura iganiro cacu wowe uri kuradukurikirana yaba kuri Facebook urashobora gucenda kuri channel, wowe nawe uri kuradukurikirana kuri YouTube urashobora gucenda kuri subscribe kugira ngo ama video yose tuzokoma dukora muri Idagadure TV uzoshobore kuyaronka ubwa mbere. Rero reka nsabe Lirishu ashobore kutwakira bana bashitsi. Ntego media ndagushimire nkuko ujeje kubivuga. Ndababwire yuko turi kuri Idagadure. Idagadure izina ryo nyene rivuga ngo turi Idagadura. Ushaka kuvuga ngo n'ukwisanzura en fait. Twaramenye ukuri urakura kuradukwidegevya tuko turi degevya rero. Rero kuno munsi tuzakwakira nkuko mubibona hari umwera no undi n'umwirabura naho yera. Rero muramubona ko ari umuhindi media naro bashaka kuvuga ati mbega umuhindi arakitswa twama tumva ngo ni Pastor Joshua, mbega umuhindi arakitswa birakunda ko akitswa kuko araza kutubwira mu ntahe yiwe ko abahindi ko ntibakitswa kandi basenga ibimana byinshi. Mbega yitwa Joshua nyene araza kubitubwira. Karibu sasa Pastor. Nashukuru sana. Ndabashimiye cyane. TV yetu inaitwa Idagadure TV. Okay, Mungu akubariki. Sasa wewe ni nani? Mimi ni Muhindi. Naitwa Muniraju. Muniraju. Kwa Hindu. Avuze ati jewe ndi umuhinde nivyo atariko kare nari umuhindi. Ibyo kuvuga by'uko yasenga ibigirwamana ngira nabyo naomba Mungu mengi sana. Rero jewe nakuze nsenga imana nyinshi cyane. Wakati nafika Burundi naona hakuna Mungu yetu hata Mungu mmoja hapa. Rero nshitse hano mu gihugu cy'u Burundi naruzi imana cy'iwacu na kimwe. Basi nabakia nyumbani. Rero bica bituma nguma muhira kubera kubura ikigomana. Miaka 7 hapo Burundi ndani hakuna hata siku moja naomba Mungu yetu. Rero imyaka 7 ndayimara ntariko ndasenga ko ntaronka ikigomana cy'iwacu nshobora kwizera. Après siku moja mimi naenda kwa rafiki yangu Kristo nyumbani. Umunsi umwe aja kuramutsa umugenzi wiwe muhiriwe. Ile nyumbani mgeni moja pastor nafika pale. Rero nshitse kuri uwo mugenzi wanje sanga hari umupasiteri anasalimia mimi. Acaramutsa Anaanza sema abi. Acatangura rero kumpanurira kumvugishwako. Anasema Yesu napenda wewe sana. Acambwira ati uko biri kose Yesu aragukunda. Mimi hakuna sema kitu. Sinashoboye kumwishyura ko sinatabaye sio mimi Kristo. Kuko by'ukuri sinari umukristo ngo ngire icyo tena. Wewe mchungaji anasema wewe iko na gonjwa mgongo. Ati rero uwo mwungere by'ukuri sinashobora kuvuga ko ari umwungere mbwa ubu turazi ko ari umupasiteri. Ataca bati uragwaye umugongo wewe. Anasema wewe nafanya aksida hii masiku. Ati kandi mu minsi yahera wowe warigeze kugira aksida. Na tena baraka zako wanakuya lakini haione. Ati kandi mu bigaragara umugisha urahabwa umugisha ariko ntibica mu myanya y'intoke. Na ibiti wote nasema ni kweli. Ati rero byariko arampanurira kuko kandi kuri ijana ku ijana. Tena anasema Yesu napenda wewe sana. Ariko yongera kumbwira ngo Yesu aragukunda cyane. Mimi namwambia mimi ujui ni Yesu. Cyane ambwira ati uwo Yesu ni kanisa. Sinzi n'ibyishengero, sinzi kurushengero. Ujui ni gisi naomba. Sinzi nuko basenga. Lakini mimi nawaza. Ariko ndibaza. Hii Yesu anapenda mimi haya. Hakuna hata siku moja mimi naomba Yesu. None uyu Yesu ankunda gute ko ntaringera ndamusenga ndamwizera. Hapo huyu pastor anasema atwa pastor arambwira. Ndio maana Yesu anapenda wewe sana. Ati cyo nyene gituma kamuza ariko nico kikwereka yuko akunda. Hapo mimi namwambia rafiki yangu. Ati nenda bwira mugenzi wanje. Lakini mimi nataka uone Yesu ni nani. Ati ariko ncanumva mutima wanje shaka kubona uwo muntu Yesu anasema anapenda mimi. Kuko Yesu yaje kuvuga ngo arankunda. Mimi nataka uone Yesu ni nani. Naciye nshaka kumenya uwo muntu ankunda ntamuzi wari we. Sababu mimi naomba Mungu wangu mingi sana. Milioni. Nasenga imana byinshi cyane birenga miliyoni. Hakuna hata Mungu mmoja anasema ni Mungu anapenda mimi sana. Ati rero muri ibyo imana nasenze byose nta na kimwe cyari bwaze ngo kimbire ngo kirambuye. Lakini mimi haiombi hata siku moja Yesu, lakini Yesu anasema anapenda. Ariko sinari bwigere nsengo Yesu ariko Yesu arambwira ngo ndio maana mimi nakamata decision. Uwo munsi nyanje afata decision. Lazima naingia kanisa. Ati rero nataka uone Yesu ni mushengero menye uwo Yesu ankunda wari we.
kwanza naingia kanisa, umunsi wa mbere rafiki yangu niwapeleka wa mugenzi wanje arajana gusenga. wakati pasta na uhubiri, Igihe rero umupasiteri ariko avuga ubutumwa bwiza, anahubiri kuhusu ya Abrahamu, maneno la Mungu, atangura kuvuga ubutumwa bwiza, lakini mimi hakuna elewa. sigeze ntahura ibya Aburahamu byari Ile siku na muda naisha, umwanya rero urarangira gusenga. baadaye na mimi naingia angine insemene, naingia kanisa, Ibindi dimanche n'ubundi nongera kuja gusenga, anafundisha maneno la Mose. baca bigisha ku bya Mose. Mimi namwambia rafiki yangu, Ndabwira umugenzi hii wanjye, ni kanisa ya Yesu, kanisa ya Abrahamu, kanisa ya ishengero Mose. rya Mose ni rya Aburahamu cyangwa ni rya Yesu, Sababu ni kanisa yetu pale India, kuko twebwe amashengero yacu kila Mungu iko na kanisa yake. nuba ngo ikimana cyose Mandio, kirafise sisi nasema mandio. urushengero rwacu. Wewe nasema hapa kanisa. Urashaka kuvuga ngo ngaha ni urushengero mbwa akamenya ati ni ikigwamana iki. Sababu kila Mungu yetu nisema ni mandiri, Kuko ikimana cyose bavuga ngo ni mandiri. lakini hapa mimi hakuna elewa. Hano rero sinashaka gutahura. Hapo huyu rafiki yangu napeleka angine siku angine kanisa, anjana handi hantu mu rundi rushengero. wakati naikala pale kanisa ni maskini, ninjiye muri uru rushengero rundi anjanye mu cyasanga n'abantu bakenye cyane, tena ni kidogo sana kandi kanisa. iryo shengero ryari rito cyane, Lakini pale ariko aho hantu anaanza kufundisha Yesu na gisi nafuka. baca batangura kwigisha ko Yesu yazutse. Mimi namwambia rafiki yangu, Ndabwira hii abantu kanisa ndani naona nasikia maneno la Yesu Kristo. ati ngaha hantu ndahumvise bimwe bya Yesu nako ndarumva. Hapana, enda ngine kanisa pale. Nuzusubize rero mu yandi Nataka mashengero. ikale hapa hapa. Ingumiza hanyene. Hapo mimi narafurahi na ikala ile kanisa. Nanezerwa cyane cyane rya shengero. Hapo wakati mtu mmoja nakuya naleta sadaka, naomba sadaka. Uje aje gutangisha imperezo. Tena mimi nasikia maneno la Yesu Kristo ikuwa furahi sana. Kuko nari mfise mu mutima wanje numvise ukuzuka kwa Yesu ko byage nari mfise umunezero udasanzwe. Ninauliza rafiki yangu, arabaza hao wanaomba nini? ati mbe uyo afise Hii ikintu ni basabye. sadaka ya Mungu. Ati uyo nuza gutora amashikanwa y'Imana. Nataka mupa ngapi? Ati none ayo mashikanwa Anasema hapana, hii ni furahi yako. Ati iyo wumvise ijambo ryagukozeko ukora mufuko wawe ugakora ibikunezera icyo wumva. Hapa mimi naona natia fuku ndani mkono hivi. Mu mufuko naona desa nayo 50 mfise umufungo w'ibihumbi 150 ndabuterera muri ca gitunga. Hapo huyu pasta anaona, Wa mpasiteri rambonye natia desa 50 sadaka. umuntu ati shizeho umufungo w'amafaranga. Mungu leo anafungula konti yako. Umwanya wenye ndacatangura kumpanura ati Imana iruhuye konti yawe. Hata kanisa yote na piga makofi. Abantu bose mbona mu rushengero Angalia ni kama ni sawa sawa, ni feti. Chandara nibaza reko ari umunsi mukuru. Mungu anafungula konti yako, kanisa yote anapiga makofi. Imana ivuze ko arugure konti yanje, none urushengero rwose rushengero ku mamashi. Hapo mimi nafurahi. Nca numva rero nuzuye imbaraga, nushyizwemo intege, nca numva umunezero urenze kandi gusoma. Hapa namaliza insemene mbili. Nyuma rero y'indwi zibiri Nauliza rafiki yangu, nca ndabaza umugenzi ile siku ati wa munsi pasta anasema Mungu anafungula konti pasiteri yangu, yavuze ko Imana yuguruye niendeka haya. Mbega byagenze gute? Mungu anasema sema tu, arambwira ati Imana ivuze ibivuze gusa, lakini Mungu anasubiri wewe. atari ko Imana irorereye wewe. Mungu anasubiri nini? Imana yondorera. Mungu hakuna mwambia mimi subiri mimi. Ati kuko je Imana ntiyabwiye ndayiri. Anasema nafungula konti. Mimi nasubiri ya konti dara wiko wapi? Yuguruye konti. Ahubwo nije nditiriye konti yuguruye iyo. Hapo rafiki yangu nasema wewe bado batizwa. Wa mugenzi wanje arambwira ati wewe rero nturakira umwami Wakati nabatizwa ido siku ya kwanza, ati rero umunsi uzobatizwa Mungu anaanza fungula konti. ukagera ikirenge mu ca Yesu, Imana izoca yugura ya konti. Mimi nafika hapa karibu insemene 4-5. Ati none ko mazindwi ngaze renga Tena ni batizwa nini? Hakuna hata mwambia siku umubatizo moja. umeze gute? Nta n'umusoro bigeze bawumva ariko Anasema wende batizo, ati umubatizo Mungu anafungula konti. ati uragenda ukabatizwa Imana igakora Mimi namwambia hii batizo ni nini? none umubatizo ni Anasema pasta anapeleka maji ndani, pastor akujana mu mazi anadumbukiza, akakwindika mu mazi Atoba. hama mimi akagukura. namwambia hii ni vitu kidogo kwangu, twende. Ni bito cyane Mwambie pasta apeleke leo. nicyo byatumye mundetse birapasiteri ajyanye umunsi nyene. Siku mbili napanga programu, Nyuma y'iminsi ibiri rero baca barategura anapeleka maji, baca baranzana mu mazi menshi. anatanganika ndani na banjana batizo. kwitanganika nabatizwa mu mazi menshi.
Wakati nabatizwa ni sawa, nafika igihe nabatizwa ndagarutse, anasema ni wewe nitwa anzia leo ni Joshua. Uhereye rero uwo munsi Imana ichimba izina rishasha. Mimi namwambia Joshua ni nani unjui? Witwa Yosua. Joshua ni nani unjui? Joshua wewe waje. Joshua niko mzuri sana yeye. Mungu anapenda yeye sana. Niko sawa sawa kama tumika na Yesu. Ati n'umuntu yagendanye yakora nkuko Yesu yakora. Mimi naangashaga. Joshua anatumika kama sawa sawa Yesu. Yesu yakora na Yesu nkuko yakora. Tena Mungu anapenda sana na yeye. Kandi Imana yakura tena hii jina napatia mimi. Kandi bakaca bamijyo zina. Mimi naimba kama ni. Chanangwa gara nyene nimba ndavyibushe. Mungu anapenda Joshua ni mimi ni Joshua. Yosua naje tunanezerwa cyane cyane mbasuye to mwimbaraga zikomeye. Sawa, anza natumika. Naingia kanisa, enda kazi, nakuya kanisa. Siku moja pasta anamwambia musumwele pastor ache hii kazi. Atireka ivyo by'akazi. Mimi natumika kaladake. Tena kwa kaladake. Na mimi ndo chief de garage ya moto. Ni chef de garage wa moto. TVC. Hapo huyu pastor anasema acha kazi. Reka ko kazi. Kama mimi naacha kazi natumika nini nakula nini? Machana ngati none nareka kazi. Ni mimi nitranje hapa. Nzochambaho gute kandi je ndi umutranje mu gihugu cy'u Burundi. Hapo mimi hakuna itika, mimi na kimya tu. Nari nimiye sinashatse kumubaza ivyo nabi. Kama baadaye mkenzi juru. Nyuma y'imisi 15. Ana pastor anakuya kwa kazi yangu. Pastor asharaza kukaza wamurera. Anamwambia hii ni sio ni kazi yako. Ngo akasa kazi ka. Acha hii kazi. Kaka kazi. Mungu anapatia wewe vitu mingi. Ati Imana wewe uzoguhezagiza. Mungu anapenda wewe. Imana yakupenda cyane. Mimi hapo kichwa yangu anza na kurugana. Mutwe rero cyane. Hii Burundi ndani kama mimi nakosa kazi nani na chakula? Nani nasaidia franga? Ninda zomba amafaranga yo kubaho. Mimi nahangaika sana. Nashanga cyane ndibaza ubwo buzima. Hapo basi nasubiri siku moja mimi na kulala. Nyene musonjame. Na loto ndani. Ntangura kurora. Mimi iko nauliza na Mungu. Ntangura sanga niko na mimi naacha kazi na kusaidia nini? Na faida gani? Hapo mtu mmoja uloto ndani. Muri iyo ndoto rencha numva anaeleza mimi mzuri sana. Asharaza rero arantegura wewe naenda natumika hii kazi. Ati leo ni waza gukora biriya. Hii kampuni mwenye patro. Ati uje mu patro muri ya kampuni. Aiumbaki Mungu. Ati kampuni ukoreramo yeye anaomba mtu imyizerere kwizera yeye anaomba na mtu kuko wewe wasenga umuntu. Hapo naangalia ni kweli ile kampuni Votro anaomba huyu Aga Khan. Kuko wasenga umuntu yitwa Aga Khan. Tena huyu mtu na loto ndani anasema wewe natumika kitu chote baraka zako zote. Ati wewe ukora byose nishawe yose. Hao ndo nafaidika. Bali nibo bunguka. Lakini kwako ni faida gani iko nayo unaonyesha wewe? Tueleke inyungu yawe iri hehe? Mimi naona hakuna kitu naonyesha. Shukuri ndarabasha sanga nukuri ibyo ndonga byose ndio maana uwo munsi nyene rero mimi napenda wewe. Acha ati rero nico gituma kazi Imana yaciye ati rero nico gituma wenda uye kwangu reka rero ako kazi mimi naonesha baraka yako. Ndakwereka aho umugisha wawe uhereye. Hapo mimi naelewa mzuri sana. Ndatahura sana. Anaandika karatasi termine anaacha kazi. Kete kumuhagarika kazi. Apenda kuya kazi na omba na bila kazi naomba tu hivyo hivyo. Siku moja rafiki yangu anasaidia, napatia mtaji, natumika, anaanza tumika, ile wakati nabarikiwe sana. Nanunua gari, nanunua parcele, nashukuru sana. Ile wakati lakini mimi iko probleme moja. Mwanamke yangu mimi nachagua vote gari kama ni girlfriend anaishi pamoja
Siku moja wakati naanza na wokoka, rero maze gukizwa yeye anaanza na zarabu, achatangura kunkengera, lakini mimi hakuna bambia yeye, sinigeze namuvugisha, hakuna hata nita yeye kanisa. Mimi tu nakamata decision yangu, nafashe decision yanje nja gusenga. Hapo siku moja mimi naingia kanisa, naomba kwa maombi ndani, namaliza maombi, mnafika nyumbani, huyu girlfriend wangu anaanza nasirika nyumbani ndani, wewe natoka wapi? Nafanya nini? Mimi mwili yangu naungula hapa. Nini? Ujue ni wewe nafanya vitu gani? Mimi namwambia naonesha Bible. Wewe, mimi natoka kanisa sasa hivi. Wewe iko hapa nyumbani. Naikala salona mzima. Hakuna mtu nasumbua. Hivi na wewe nasema mwili yako naungula hapa nyumbani. Nani nakuya? Nani nasumbua? Hakuna mtu. Nakula mzuri na kulala mzuri, anakuangalia televisheni ikala salon. Mimi natoka asubuhi nafika hapa saa kanisa, wewe na ashwana mimi. Wakati namuonesha hivi Bible, anaanza sirika, mimi piga makofi mimi. Ile ujui mimi yeye gisi na ungula gisi na geuka mimi haujui. Hapo mimi napiga simu pasta, ujui mimi nyumbani yangu huyu mwanamke nasirika, napiga mimi haujui tena. Wakati mimi naonesha Bible anasirika, napiga ujua nini? Anasema yeye iko demo, achana na yeye, wewe wende nje, siseme vitu hapo. Mimi hakuna piga, hakuna sema, mimi naenda naikala nje. Apre huyu mwanamke anasiendelea na sirika na utoa nyumbani vitu yote, analeta puso, napakia puso ndani, anapeleka na motogari yangu. Apre saa 2 na mimi narudi nyumbani, yuko nyumba vide, haikuna gari, mlango iko wazi, anaona nyuma hakuna mtumishi, hakuna hata safuria moja, hakuna hata sahani na keshuka moja, hata kitanda hakuna pale. Mimi naangalia, napiga simu pasta, hii niende kai, naona mimi naenda nje narudi, huyu mwanamke anasirika vitu wote napeleka. Hapo pasta nasema achana na demo, anapeleka uchafu yake, Mungu analeta Mungu. Mimi naangalia hii vitu yote, natoa jasho yangu na nunua. Hii shetani na demo anapeleka second moja. Tena mimi mnanunua mpya siku gani? Tena hii kazi ni unaona, hata naacha kazi nasaidia nani? Iko complicated sana. Hapo anaendelea na uomba, lakini ile kazi mpya naanza wakati na Mungu aanza barikiwe. Kila siku nanunua mpya, naweka nanunua kila kitu kabisa. Mungu akubariki sana. Apre miezi 6 baadaye, Mungu anapatia mwanamke mke. Huyu ndo Mungu anapatia baadaye, Mungu anapatia mwanamke mzuri. Naanza endelea na uomba maombi, naendelea nafanya biashara kidogo yangu. Siku moja ilikuwa maombi ndani, na kila mtu anashuhuda, anasema maneno ya Mungu. Lakini mimi hujui sema shuhuda, hujui ni maneno amena, hujui Bible. Anasema sema wewe, sema wewe. Mimi nauliza mwenzangu kanisa ndani, nasema nini? Mungu gisi naongea wewe, Mungu gisi na ungeuza wewe,
tuvuge n'ukuntu Imana hilo niitwa shuhuda. ati ore ivyo nivyo Sema hivyo hivyo. ukonye nuvuge uko Imana yaguhinduye. Hapo naishi mama, mimi nasema shuhuda yangu. Urecha ntambara Kwa Mungu napenda mimi na nika mimi nakuya kanisa naokoka, naacha kazi yangu na ule mwanamke kwa girlfriend yangu yeye aishaondoka tena, hivi Mungu anapatia mpya mwanamke hivi. Kwa nashukuru sana Mungu, nasaidia Mungu, natoa uchafu maisha yangu yote na vitu mpya anapatia, hizo na shuhuda na sasa. Hapo baadaye watu wote na nasikia iko shuhuda mzuri sana. Nasema endelee fundishe maneno ya Mungu. Hapo 2011 ilikuwa mwezi wa 9 mu kwezi kw'icenda mimi naanza soma Bible. Tena mimi naanza mara kwanza naanza ile kitabu ya Joshua. Hilo mimi naanza. Ko umunsi wa mbere ntangura gusoma Bibiliya nasomye igitabo ca Yosuwa. Wakati nasoma maneno la Mungu nako nsoma ijambo ry'Imana na vitu mingi kichwa yangu ibintu byinshi rero mu mutwe anaona vitu mpya. Ntangura kubona ibintu bishasha. Hata asubuhi ujue aione muda ni saa ngapi. Sinashaka no kumenya ngo ni saa ngapi. Siku yote iko nasoma na hivi macho. Kuvuga ngo umunsi wose ijoro ryose gushika mu gitondo nako ndasoma. Siku mbili Umunsi ugera kabiri ile nasoma maneno ya majambo nasoma. Ile chumba ya maombi ndani na chumba cha masengesho rero ntangura kuvuga. Angine siku nasoma, ubundi munsi nkasoma na maombi angine fasi na ubiri. Naja hali hantu mu kindi chumba cha masengesho na miezi 3. Mu mezi 3 watu wote na nasikia mnifundisha. Abantu bose bumva singene Anasema Joshua, hii inatoka wapi mafuta yako? Hii naona ni special, wewe na ubiri maneno yote ni special. Kuko ivyo kuravuga sivyo twe kuvuga, tumva uri kuvuga ibintu bidasanzwe. Mimi namwambia ujoi. Navuga ati je nabyo. Mimi nasoma tu. Nasoma gusa. Mungu anapatia example. Hapo pastor wangu anasema Joshua aisha badilika vitu mingi. Najua nasoma maneno ya Mungu. Soma jambo ry'Imana. Anamupa mafuta evangelist. Acha rero aransuka kwa mavuta yivuga butumwa. Tena naendelea na mali mingi basi mingi naanza uhubiri. Naona vitu mingi miracle, Mungu nasaidia mafuta umbea watu gonjwa. Mane chuma mafuta kusengera bagwayi. Hapo pastor anaona mezi 8 angine. Nyuma ya mezi 8 angine anapatia mafuta pastor. Acharansiga mafuta y'ubushumba yo pastor. Amen. Hii wakati mafuta anapatia pastor. Gere bansiga mafuta yo pastor. Mezi moja bado. Nyuma y'ukwezi kumwe. Mungu anasema Imana iravuga uende kanisa ya Israeli. Ugenda muri Israeli, urushengero rwitwa Israeli. Tena mimi nashangaa. Jenda tangaza. Tena mimi nibatizwa hapa kanisa. Tena batizwa hapa. Ana tena soma maneno ya Mungu. Napata mafuta ya evangelist, napata mafuta ya pastor. Hivi naenda kanisa angine. None ndahindura urushengero gute? Lakini roho yangu ilikuwa gumu sana, naenda hata kanisa naenda angine fasi. Nivyari binyoroheye kugira ngo mve mu rushengero nabatirijwemo. Lakini dimashe naingia kanisa yangu. Amavuta yabo bavuga butumwa nayo ubushumba. Imana ikacindunga kandi hantu byarananiye kwakira. Mimi naingia kanisa yangu dimashe. Yenda jare muri kwa rushengero. Anaenda kanisa angine kama Melcredi, Jeudi, Wednesday. Anaenda handi. Anaenda handi. Rubango ngazanda binyuranye. Anaendelea na zoea kidogo. Yenda ndamenyereza buke. Anaendelea na bakia Israeli. Shanda kumarera aho hari muri iyo iglesia yitwa Israeli. Wala Israeli ndani. Muri iyo iglesia ya Israeli. Wakati naikala nasoma maneno la Mungu. Na Mungu anafundisha vitu mingi. Imana rero yakira zirama revelation. Na different mafuta. Na Bible ndani mwanzo Genesis gisi iko. Tangura kunyigisha uhere mu itanguriro. Naona Genesis. Urabona itanguriro. Kitabu ni mzuri sana. Kitabu ciza cyane. Kama Kristo moya maisha yake na komala. Nimba abo Kristo yokomera. Genesis ndo ni fondation ya maisha yake. Ukuvuga ngo igitabo cy'itanguriro niko rufatiro rw'umukristo. Mungu anafundisha mimi hii kitabu ya Genesis. Yaranyigishije ibintu byinshi mu gitabo cy'itanguriro. Hapo naendelea nasoma. Naendelea nasoma ya baraka. Soma ndabona iby'imigisha. Apre karibu miaka 6. Nyuma ya imyaka 6 ana tena Mungu anarudisha ile kanisa yangu. Imana irambwira ati haguruka usubire muri rwa rushengero wahozemo.
na Mungu anapatia mafuta mingi nafanya deliverance. Imana isubiranyongera amavuta yawe gukora abantu ba deliverance kubohora abantu. Hivi hii mwezi 2020 tulimwo muri 2020 anapatia mafuta mengine special. Imana yarampaye ayandi mafuta. Hivi Mungu anafundisha mimi kitabu ya Revelation. Ubu rero Imana iranyigisha igitabo cy'ibyahishuriwe. Tena mimi nauliza Mungu, hii kitabu ya Revelation ni nini? Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Hii kitabu ya Revelation iki gitabo cy'ibyahishuriwe mtu naelewa kugira ngo umuntu agitahure au naona siri ya mbinguni. Nubo abatahura igitabo cy'ibyahishuriwe. Watu mingi nasoma Revelation. Watu mingi nasoma Revelation. Basoma igitabo cy'ibyahishuriwe Lakini haielewi. Ariko ntibagitahure. Lakini mimi napatia mafuta. Wewe naona siri yote. Ndaguhaye amavuta y'ugutawe igitabo cy'ibyahishuriwe. Naona paka leo Ndabona gushikira umunsi karibu miaka 9. Ni imyaka ishika ku 9. Mimi iko pamoja na Yesu. Kumwe na Yesu. Naona msheri wangu ana tafsiri mzuri, anasobanurira neza na nashukuru sana. Ndashima cyane Imana. Tena rafiki zangu waindi mingi ngali kiko hacariho abagenzi banje na wote nashangaa, baratangara cyane. Muniru inabadilika sana. Muniru yahindutse gute? Ni hivi ni pastere muhindi, pastere hapo Burundi, ana watu wote wanapenda. Abantu benshi rero barankunda. Tena leo Mungu anakuonesha gonjwa zangu zote. Imana rero yarankijije indwara zose zari mu mubiri. Tena nageuza kama kijana tena. Urabona ko Imana yabigize umusore adasanzwe. Tena napatia mwanamke mzuri. Kandi Imana ikintu n'umufasha mwiza. Napatia maneno za Mungu yeye. Chimizuza n'ijambo ry'Imana. Na tena napatia mafuta mingi. Chimana mafuta yayo. Na wahubiri na waombea na deliverance. Gusenga no kubohora. Tena leo naona wewe nakuja na muuliza shuda. Nawe urabona waje kumaze ntayiranje. Mimi nafika kwa Yesu. Jibale nageze kuri Yesu. Iko leo karibu miaka 9. Kwa rero kuva nkijijwe imyaka 9 iraheze. Amen. Nashukuru sana. Ndashimira Imana cyane. Na shuda naona ni Joshua gisi inabadilika. Natoka kwa Munire nafika kwa Joshua. Mungu ngene nagenda hinduka nkava ku izina rya Munire nkashika no kuri Yosuwa marikameze. Lakini hakuna hata mtu mmoja anafundisha na mimi. Ariko nta muntu umwe jewe yigeze anyigisha. Mimi hakuna enda masomo la theology. Nigeze nja kwiga ibya Bibiliya. Lakini leo Ariko uyu munsi mimi ni profesori ya Bible. abo ni profesor wa Bibiliya. Najua haleluya. Nazi haleluya. Najua amen. Nazi amen. Najua Genesis. Nazi Na paka ka Revelation. Kushika byahishuriwe. Amen. Ili Yesu nageuza maisha yangu. Niko Yesu rero yahinduye ubuzima bwanjye. Nashukuru sana. Nashimye cyane. Amen.